iti lumabas Sheila sa dino tinagapwam. Iti pagtrab-trabahuak na nena. Bagay mo ti bag, iha. Ah? Ken bagay mo ti make up mo. At adapin mintas ka. Kas kala teenager. Si kakit dimit nana. Ay pudno ti bagbagak anya. Di nakman bulaan nana. Adda ka di masapol lang. Ay awan matkit day. Ma-pressure ko laang mo ti kinapintas mo. Agyaman naklaonay nana no kasta. Sige, agpakada akon. Tamangan no agur-uray yung ti asawak. Sige, agan-andad ka. Sige nana. Hoy, Marilisa, apay mo't nga glumlumbang ka. Imbes akasaritam ti manugang mau. Apay kumapay lang. Katawan mo tinapatag nga ibagakan kwa na, Marinena. Ay, disturbon ka man pa, Joanna, anak ka. Apay ka di aya, nanang. Sagmamanuti kastoy abag. Ay nawaw, saan abagay ka na kayo ti kastaahan bag, nanang? Kaya't kumuti kastoy anak ka. Igatangan naktuman no agsweldo ka. An-anuan nyo nga iti kastaabag, nanang. Jak tupay agar aramat iti kastaabag. Madlaw ang hinginaan. Sagmamanungay ti kastoy. Ay kat sweldok iti talo abulan ti bayad day taabag, nanang. Uray jay sekunhan latan ano adda. Basta kastoy matlaang kumaadi sinyaw. Ay nawaw, pangusaran nyo nga iti kastaabag. Kat saan kayo matarumrumwar, nanang? Ay, kat usar ka, numapanak iti ayan ti kumaray. Anya? Igatangan nakto no awan ti sekunhan, uray jay imitation latan. Anya ter aramidem diti balay, Joanna, ading ka. Mabalin ka diyan, dituyak pa'y lang agtrabaho, manong Gerald. Naikunik mo ti laptop mo iti wifi may ading. Uwin ang nakapsut ti signal ija balay, manong. Na, kano dita bangir laan? Kasano ang nakapsot? May mayat latan, dito'y latan ti pagtrabahuak, manong. Presko ka napigpig sa ti wifi dito'y. Anya? Alan manong. No, adalaang ni Manang Sheila, sigurado palubusan nakmanon. Sige, sumrakan. Agyaman naklaunay, manong. Aguray ka. Pag ni Manang Sheila ti adda iti sofa, saan ka di, manong? Kaya sino kumapay ngay ading ko? Ay, amukon. Anya ti amumon? Kastoy man di bagay pagpagatang ni nanang kanya. Anya? Agpagbagatang ni nanang iti kastabag? Katwan. Ananwan na saan mo arumrumar? Sa may sa nginginaan day ta. Day tangarod ti kunak, manong, ngam ipilit naman. Mangrugi man ako na ako. Ay, unay kayo, nanang. Ay nawaw, apayakas ta ti panagsasaum kanyak, Joanna, anak ka. Amo ko, no apay akayat yu ti agpagatang, itikas jay abag kanyak. Nakita yu ti bag ni Manang Sheila, saan ka de? Ay kwa. Basta, igatangan naktumot itikas dyan. Sigurado abagay kumutikas jay abag. Kung kompetensyaan yun sa ti manugang yun, nanang. Ayawanan ti adupay asaw, Joanna. Tunggal ada makita yu akabarbaro agamit ni Manang Sheila. Ti kayat yu, igatangan kayo man. Nagadulaki di asal sa ludsudo mo, si ka, Joanna. Saan mat ngamin amasapul agumatang kayo mat? Buludan lilatan tibag ni Manang Sheila. Tapno saanan amasapul agumatang tayo. Ay nawaw, saanan? Iti anya kumaga po. Ay nawaw, sa dino ti papa na Marilisa. Dito'y ayan mo, Marinina. Umayak man makistorya. Nagmayat tabag mo, Maray. Kurak lakit din no agpaili ka. Bagay ko ka di mo ilaan nga. Ay, katwan man.
Kasta man tinakitak abag ni Sheila ang manugang mau, idi na minsan nga aldaw. Sa balimot da ito'y maray. Agpadala ang tidisinyo na. Ngam kukwak da ito. Saan ko binulod kun kwa na. Iso na lang. Ay ati kabailan na ti gumatang iti kastoy abag. Ay, madlaw mat, maray. Napuskol tay bag ti manugang mau. Ken mayat ti dait na maray. Day tabag mau, madlaw asaan nga original. Anya? Naimbag man, tanalagip mo ti imay, Gerald, anak ka. Kailiw kan. Inana nga talaga. Kung nagkakaroba tayo lang. Mabalin nyo mo ti mapan balay. Ay sanan. Ang mga numakita nakapay ti asawang. Anya? Ay, jak man amaw. Nga mabisbuisitak iti panagrup-rupa na. Apay mabwisit kayo. Makagapaw. Ay, agora kayo. Bagyo da ito, nanang. Agpada kayo mo't kanibakat ka. Dahito isamad yadakdakamatan ni ading Joanna nga impagatang yaw. Ay, mutoy man day tabag. Hindi mo man pakibiangan si ka Gerald. Agsalsalud-sudak lang mo, nanang. Apay anapudot ti ulo yung aya. Nanang, agpakada ko. Nakita kasi mangput ni Sheila itay. Amang sa pulan nakday jay. Asidaglaang mo dito'y balay. Mabalin mo't apok kawam. Ibagam nga daak ditaw. Awan mo't lang ti aramidak dito, nanang. Ayaw ang gayam. Kasangay na inton umay alunes. Umay kayo ko ni Joanna, Birthday na lang. Ay, nawaw. Apay akasta kay aya. Napudot la uno iti ulo yung iti asawa. Jak nga rod kaya ti panagrup-rupa na. Masurunak amang kikita. Iti anyaga po, nagpintas ni bakit ko. Talaga ka di adiyo kayat, ti mapaniti kasangay ni Manang Sheila, nanang. Ay nawaw, di mo man ulit-ulitin si ka Joanna. Makarengreng. Dakas man ti kasta nga ugalyin yun, nanang. Kasanaw kat ulit-ulitin ba? No imbaga kasanak amapan, sanak amapan. Okay. Da kayo ti makaam mo. At dapat papanak inton madamdama. Sa dino man ang nanang. Iti ayan ti kumarek. Nasaysaya at pay ijay apapanak. Aguray kayo man. Make up you ka di. Dito'y lamisaan, nanang. Ay sos, di mo man pakibiangan dagita. Ay, anya man ang tinapampamunot yun. Ayan, nanang. Kumpormi mati aramiden niyo. Ay nawa, kitaam no asino ti lumabas manong Gerald. Ni nanang, mate. Apay akas chiti lang, ana. Nablakayan sa mate. Make up na siguro mat amanong. No, kasta, kag-make upan ni nanang. Ada nakita a make up iti silad na itay. Agtutulad tumat ni nanang. No anya ti makita na, tultuladan na. Kasi kalata ko man atin ang make-up kan kuha na ading ko. Nakababa intikas dya lang, ana. San mat lang adumngag day jay manong. Una yung tikas tangar aramiden na. Saan manan nga imay ni Nanang Gerald, lakay? Tunggal kasangay ko, kat saan ngom umay. Jak amo no apay akas lakagurgura na. Napan, iti ayan ti kumari na. Asidagla ang matibalay tayo, ngam awan mati ko na nga umay. Ngam no birthday ti kumari na, mapanlat ta, uray pa'y di ta kabangibang a barangay. Ay na, pasensya am latan bakit. Sa baling aro ti ugali na. Ay, jak amo no anya ti aramidek. Tapno agbalin kami mat aklos kininanang. Umapalakman kadagiti gagayim ko lakay. Kanya ko matapalan. Ta close da kadagiti katugangan da. Ngam siya, ay na, kasla na yaday unay tirik na ni nanang kanya. Kusilapan nakpayin no maminsan. Di mo latay kaskason ba kay? Di kagdanag. Masigurado kung agbalin kay to aklos kaninana.
Saan ano ka, Maririsa? Nablakayan kan samad. Nablakayan mo't asasawam si Kamare. Mingmingam man mo't anaimbag. Blak ay ayaday ta. Aywan. Kasla eyeliner mo't maray. Wen, day tati kunada a liquid eyeliner. Anya nga itimakunam iti makeup ko, Maray. Bagay ko kaday. Aglang-langa ka din na teenager. Ay, nag-make up ka nga agpaisa o gamasan mo't anay bagay kan kamaray. Kung naklakit din, no ada nasalaw mo di tadalan anang danog kan ka. Anya? Di mo kumasakit ang tiimbagak, Maray. May mayat no agpa-make up kalata kuman. Nay, bangking pa'y tablash mo, Maray. No ti manugang ko, ibagam abagay namin. Ngam no siyak ako, Maray, kasta ti bagam. Ay, wen Maray, ta isumatipod now. Narigat mo't ano ibagak amayat ta make up mo nga uray saan might. Agpudno ka man kanyak, Maray. Humapapal kan samad no kasta pansinin may timanugang mau. Kasanaw kat isun sa laang mo't ti makitkita ya. Di kan umapapal, Maray. Napimpintas ka mulaang. Naidumduma laang nga medipintas ni Sheila ta ubing pay. Ibagbagam lang day ta. Taamom anasaktanak itimbagam. Agdiramos ka mampay, nanang. Na, apay ka di aya, Joanna. Saan ko aya abagay ti make-up ko? Kastoy mat kapuskol ti make-up ni Sheila. Ngam bagay naman. Saan akasta ti ag-makeup, nanang? Nasubraan nyo mat ti eyeliner nyo. Kani, bangking tablash on nyo. Jakman amo kada kaya. No ni Sheila nga asawa ni Manong mo. Kanayon nyo nga ibaga abagay na. Ngam no siya, kastamatan ti bagbagayaw. Ay nawa, di ka maupupay, ananang. Kasanaw, makapaupay kayo mga may. Ay, day tagayam ti makagapu no apay akagurgura yun ni Manang Sheila, nanang. Maapal kayo kenkwana. Ay sana, Ay di kay aglibak, nanang. Nailawan kayo na anang ibaga. Simple lang matgayam ti makagapu. No apay nga aging gaitakot saan nyo aklos ti manugang nyo. ay. Di mo padpadasan ti mangidanon kan kuana, Joanna. Ay, makibagay kayo nga min iti manugang nyo, nanang. Tapno at damot pagpa-make upan nyo, no kwa. Di yu guraan di tao. Gapulang iti apal yo, nanang. Bakit kayon? Ammo yun ti husto kan saan? Day, agdardaras ka ka, day, Sheila. Ay, saan mat nana? Adda ka di ibagayo? Ambom ka, day, nga umapapal di ka tugangam kan ka. Anya? Kita ba? Kat nag-make up, edi imbay dito'y balay. Gimatang pa'y itibag na akapadpada tibag mau. No siyak tisi ka, kulitam ni katugangam, tapno agbalin kay mutun a close. Kasanukot kuskusilapan nakmet, nana nena. Wala, tao mapapal nga rudken ka. Iso agurguraan, nakagauray awam medakas nga aramidem ken kuana. Anya? Amok ni Marilisa. No maalam ti kiliti na dya tao, uray awan pa'y ti makaoras. Agbalin kayon a close. Ngata? Wan, si kalatan ti mga ramid iti pamuspusan, tanay. Narigat mat akasarsarita ti kumaray. Gagangay at talaga ti bumakit, ah. Umayak man, nanang. Ay, nawaw. Ay, ter aramidam dito'y balay, Sheila. Salud-sudak ko man, no saan kayo abisi? Apay ko ma. Planok ngamin, timapan makityanda inton bigat. No okay lang kada kayo, kaduan na ko ma. Ay kwa. Adda ti papanak inton bigat. Agsapol kalatan iti sa bali akadwam.
Alan ananang, italaang mat. Ay nawaw, dagulit ka mat. Sa anak apumanaw, aging gaasaan kayong agwan. Malawanan. Anya oras ay atirubwat ta inton bigat. Ay na, agyaman naklaunay ta manugot kayo nanang. Na. Inarakop nakmutan. Ay, pasensya kayo nanang. Maragsakan naklang amin. Adda ka di kayat yu agatangan, nanang. Ayawan bakiday. Ado pa'y mo ti abas tumijay balay. Imayak laeng, tapnod na kadwam. Anyang arod ti kayat yu ameriendaan. Ay nawaw, sana sila. Iso pa'y kedi apaggastusam. Ni nanang mat. Italaang arimwarta adudwata. Ngam di mon samot kayat nga ilibre ka. Ay, jak kayat apanunutam, kwarta ti habol ko kan ka. Amo ko nanang. Agdiretso tanto ijay balay inton madamdama. Suruan ka nga ag-make-up, tapno makabawi akkan ka. Kan ijay kamatlaang ang mga lawan, taagluto ak itinaimas asidaan tayo. Apay nga kayo lang nga nagawid, nanang. Ay na, kaano manong nga oras ko di tabalay damanong mao. Anya? Amo ko no kasano ti ag-make-up. Ay, no. Kasano kumaan na adal mo, nanang? Insuro nak ni Sheila kita Adapay inted na make-up ko. Kan sabon. Usar ka na. Saan ko mga awaten ang ipilit naman. No, kasta. Nasaya at kayon kanimanang Sheila, nanang? Ay nalaka mo gaya makasarsarita jay tao. Kanaanaw sika. Iso malagayam akanayon ang maapresyar dagiti kalugaran tayo. No, kasta. Saan kayon nga umapapal kan kwa na? Di yun kahit di makikompetensya kan kwa na, nanang? Ay saanan, taklos kami mutan. Sabay saan gayam anasaya at nga apalak. Kan kumkumpetensya, ti mismo amanugang ka. Inlutuan nakto, pa'y piman, itinaimas amasida itay. Ay, katuan mat ngamin, ananang. Di mo ngamin ikumpara ti biyag mo iti biyag ni Manang Sheila. Ta saan kay mat nga agpada, nanang? Amaw, naimas ti luto ni Manang Maw. Ne, kita, ananang. Ang mga no pagbalinam to abalay mo, ti balay da Manong Gerald, ken Manang Sheila. Ay, nawaw! Di mo sayangan ti oras mo ang makikumkompetensya iti padam a tao. Laglagi pam asaan tayo nga agpapada. Ipamay samkit di ti atensyon mo. Kadagiti banag a pagsayaatan ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Sikan di ba ka mo amang i-budget iti sweldo, pagay? Ay nawaw, narabyan ka anagawid. Sa ita, daytoy lang ti iyawat mo asweldom, Tony. At dangarod nang usarak iti daduma. Ay nawaw, agpudno ka man, Tony. Adda ka din daduma agas-gastusam, Ay, asino ko ma? Addan samot kabit mo. Oh. Addan samot ang karibal ko, ajak amaw. Karibala sa asawang babae. Saan ko nga ugali dahi tanya? Apay nga rod akurang tinyawat mo asweldom kanya, Ay, nabakit. Basta da nang usarak ko na. Maamwak lang nga dadado mga gasgastusam dito. Talaga apay balod ka.
Apay ngamin aya nga ipilit mo bakit? Awan ti babae ko lang arudan. No awan babaen! Apay nga rod adi mo ibagano sa dino tinangusaram iti dadum asweldom ato ni. Apay masapol ang maamuam amin. Una, tasyak ta asawam. Karbangak amaamuan no asino ti gasgastusam. Ay, una yun, nanang, tatang. Ay nawaw, kunak man no naturog kan, Mary, anak ko. Nariingak ata nagpipigsamat ti sa uyo ka ni tatang. Ah, Ha? Disturbo kayo, iti pan naturog. Anya aya ti pagapapaan niyo, katrabiin. Kurang nga rod ti inyawat na asweldo na. ah. Mabalin ka di? I-reschedule yo pa laang ti apayo. Intun agsa palaangan, tapno saan kaya makadisturbo? Ay, Nangag mo ti imbaga ti anak mo. I-reschedule mo, taungat mo. Padasamot manan saan yo ang nagkinaawatan kanila kay mumare. Nakamisuot ka man na nabigbigatan. ay, kasano mo nga men? Kurang ti inyawat ni Tony asweldo na, Mare. Ay nawaw, apay ngay. Ay, jak man mo. Ngam kaslaag da sa bali nga igasgastusan na, Mare. As in, kabit, mare. Karibal mo? Panag ko na, Mare. Adda nga ta. Jak masungbatan day ta sa ludsud mo, mare. Si kaman kit day no at damadmadlaw mo kanila kay mau. Atapok nga rod nga da babae na, Mare. No atapom nga da babae na. Ay katrugyamon ati agimbestiga, mare. Tapno maamwam ti sungbat ti sa ludsud mo. Sa dino man ang tinapanan ni tatang mo, Mary. Jak mo nanang. Addan sa matan at talaga babae na. Kurang tinyawat na asweldo na kanya. Ita, rimwar manan asaan na nagpakada. Ay nawang, saan lang nga nagpakada? Panunutin yun nga da babae ni tatang? Ha? Ang mga nadamatan kasing sinarak na asaantay nga mo. Awan pa'y matinakitak, nana. Siyempre, ilimad na mat ano kwa. Si kakit di mat Mary. Ayun anya. Ay, adda plano kong aramidan ta. Anya day tananang. Buludom to ti cellphone ni tatang mo. Ang mga no addamatan ti sabali akatchat na. Kasano no makadlaw, nanang? Saan? Siyak ti makaam mo. Basta aramidam ti bagbaga. Pakicharge mo man to cellphone ko, Mary, anak ko. Apay nga ita kailangan nga nagawid, tatang. Anda na patang ngayon lakad ko, Gili. Anya nga'y day ta, tatang? Sana mabalin na maamuan ita. Anya? Maamuan yung tulat ta ka, day. Ala, i-charge mo ti cellphone ko. Taag di ko sakbi. Ni tatang mo. Ada iti banyo, nanang. Agdigos ka, no? Muti man ta cellphone na. Ha! Adala makitak dito eh. Agsagana day tatao. Awan mo tinakitak itay, nanang. Imposible ah. Awan nga rud, nanang. Awan mo't sa bali akatetex uno kachat na. Aywan ngagpaiso. Awan mo't ti makita. Tilaang mo't kumpare na ti kanayon akachat na. Kaya't asawon day ta. Awan babae ni tatang, nanang. Nalabit nga adda ti daduma a Facebook account nga iso ti usarin na. Dayta ti duktalam, Mary. Anya? Kanayon mo't ngaminan akurang tiyaw awat na sweldo na. Saan lang aday ta? Uray awan trabaho na. Agpasentro lata. No asino nga ta ati subla-sublan na ijay sentro. Oh, anya nga'y mare. Namwam ka din, no? Asino ti babae ti asawam? Ay, saan pa'y nga rod, Mari Dolores? Awan mo tinakitak iti cellphone na. Ngam, jak sigurado. Ang mga nuad dapay ti daddo maa Facebook account na, Mare. Anya? Masigurado nga da babae nila kay ko, Mare. Anya kumangay ti subya-subyan na ijay ile, no awan babae na. Awan ti pamanagnag mo, mare. Adda ah, kagudwa na ang tisweldo ng iyaw awat na kanya. Ti kagudwa, sigurado at ti babae na ti papanan na.
Saan mo mata nakita, Mare? Ay, maamwak to, Maray. Nay, gimatang ka iti baro ang motor mo. Pare Andong. Ay, un paray. Daan nga minintisigod ko sa usarag. Sige nga, kumusta ti motor? Ay, ornungam. Ay kay kumplito na paray. Iso mapan ko man kita ninton bigan. Kapay saan nakadlaw ni bakit mau? Hindi kurang tiyaw, awat mo asweldo. Nang kung arog ti saritaan da iti anak ko. Ay, atapon nakiidin nga da babae. Anya? Ay, ipagarot na siguro ang babae ti makagapaw. Mapay kurang tiyaw, awat mo asweldo, pare. Kasta nga ron. Sana balin pare? Saan mo tapuno ti atap ni bagat ko? Ta timot motor nga arapaap ko ti urno nga. Tay motor asaan asin sinan. Bakit? Agpasintro ak. Manan, Una, awan mo trabaho kita. asino manan ti kasinarak mo ijay sentro si ka, Tony? Ay nawaw, kasinarak ngay bagbagam may. Awan ti kasinarak ko. Anya nga awan, kat numasansan ti panagpasentrom. Gagangay na bakit? Maamuam to ka day. Maamwak laeng nga da babaim, agsagana ka kanyak, Tony. Siga di mo. Awan ti babae. Apay nga rod akastakan, kasla saan nakpayan apagan ano? Busy ako nga ron. Ti bagam kit day, adda sa bali apapapanan ti atensyon mo. Ni tatang matisimmang patnanang. Nakamotor mat. Asino man nga tan tinang buludan na itiday ta motor? Kitaam ananang. Madlaw ang hinginaan ti motor. Na, nagturod man nga agbulod iti kasta motor? Ang mga nuginatang nananang. Ay, wala niya. Ang kasaritak tumanday tatatang mo. Ano na kay kumati motor kat asidaglaang matipagtrab-trabahuan nananang. Pag-service na siguro numapan iti ayan ti babae na. Sa dino tinangalaam iti day ta motor, Tony? Ginatang ko Anya? Apa di ka mamate? Ato iti resibo. Oh. Ay, nawaw. Nagngina? Una, tasaan asin-sinan day ta motor. Bakit? An-anuam ti motor kat asidaglaang matipagtrab-trabahwam, Siguro, usarem numapan ka iti ayan ti babaem, anya? Saan mat Usarak iti trabaho ka. Kat no asidaglaang matipagtrab-trabahwam. Yoray man. Agmotorak latamit Tapno jak mabanog magmag na. Ay, huwag kayam. Ada pa panan may kanipari andong inton madamdama. Usarak ti motor ko. Gwapo ta motor mo, pare Tony, Una ta, may aywanan nga ron paray. Sana mabalin na magasgasan ni Rebecca. Rebecca! Ay, dapay nagan na, paray. Una paray. Rebecca, tinagan ti motor ko. Anya? Agawam ki din ti agsagana. Ta makapagrubwatan. Mga anak ko mabiit. Ay kat agawam Tatno adu ti oras nga agpasyarta. Ngun pare, di kagdanag. Di balita da motor a service ta. Rumor ka dinton madamdama, anak ko. Saan tatang? Apay ka de? Uray man no adda umay ag-deliver. Adda nga min trabaho kita. Ha? Urayam no i-deliver dati order ko apara ka ni Rebecca. Rebecca? Asino ni Rebecca, tatang? Ay kat ti motor ko Rebecca tinagan ti motor ko, anak ko. Ay nawaw. Naimbag pa'y day ta motoryo, tatang. Ay kawen, tapno presentable mat akitain da. No kasta nga iparadak iti paraangan tayo. Day ta samat ti papapanan ti sweldo yun, tatang. Ay nasaysayatan ti kastoy. Gamte agbabayak. Etoy, ibayad mo to Nasurok ka 4,000 day jay kahit keep the change. Ay
Naimbaglaangan tay may kamari kunching. Ada napatag nga ibagakken ka. Anya day ta, Mare Dolores. Ada man nangag ko anagan ti babae idinaminsan nga agsarsarita dalakay mo kanti kumpari na karubamen. Anya day ta, Mare. Tsak nangag analaing no anya ti pagsarsaritaan da. Ada ak namin iti unag. Ngam ada nadakamat nila kay mo a Rebecca, mare. Rebecca? Tsak sigurado. Ngam isusamot tinagan ti babae na, mare. Rebecca, tinagan ti karibal mo, mare. Naimbag man tanagawid kayo, nanang? Amom ka din no asino ni Rebecca, Mary anak ko. Amoy yung gaya man, nanang. Kunak tumot ngamin kat. Adda babae ni tatang mo. Kamali kayo, nanang. Ha? Nene. Anya ngay ta nakakarton. Para ka ni Rebecca, nanang. Naa. Nagswerte matenday ta, Rebecca. Adda pa'y package a para kan kuana. Rebecca, tinagan ti motor ni tatang, nanang. Anya? Saan ka diyan ako nayo akurang ti iyaw awat ni tatang asweldo na kada kayo? Wan. Ti motor ti makagapo, nanang. Saan ka di akanayon arumwar ni tatang? Wan. Ti motor manan ti makagapo, nanang. Ado pa yun ti oras na para iti motor na ngam kada kayo. Simang putan ti piyes sa ti motor, anak ko. Wan tatang. Nasayat nga ron no kasta. Rumuarak man ang inton madamdama. Naa, sa dino ti papanan niyo kat kasangsang patyo lang, tatang. Ag-joyride kami manan ka ni Pare Andong. Agpalaot kami inton madamdama. Anya, ag-joyride kayo katrabi tatang. Anya ti ko ng Tony? Sikamot nga bakit? Ag-joyride kayo manan iti kumparem. Saan ka di nag-joyride kayo idi Sabado? Sa paalimat ita Naimbag pa'y day ta ang motor mo. Ne, apa yan? Pag silusam ka di ti motor ko? Naimbag pa'y day ta ang motor tay gastusam. Maipasyar mo pa'y. Siyak ngay, dinak pa yun pulos pagan ano. Ay nawaw. Jack makita ni tatang mo, Mary. Nagawid ka di idirabi eh. Nagawid ngam narabian, nanang. Itay na rin, nagdiretso, itayan ti motor na. Anya? Kitain nyo no kasanunang aprosan ti motor na, nanang. Ay, sana all. Motor ti karibal mo ka ni tatang, nanang. Kasla alanganan pa'y amangabak ka. Kurang laangan kat kaida na amaturog day ta ang motor na. Itimplahan man iti kape bakit? Agpatimpla ka akin ni Rebecca. Na, Rebecca tinagan ti motor ko bakit? Katiso man. Apay kabalan ti motor nga agtimpla iti kape? Saan ka di anapatpatag day ta ang motor ngam iti siya? Na, Tunggal mariing ka iti agsapa. Agdiretso ka iti ayan ti motor mau. Awan pa'y mati ko nam akitaam no agang angas pa'y laang da tao sakbay arumwar ka. Ha? Maipasyar mo pa'y. Siyak ngay. Bigbigatan nga, binbinog kaw kayo, nanang, tatang. Kuna, tadimot makarik na ni tatang mo. ay nawaw. Manipod ita. Ti motor mulatan ti kaiddaam amaturog tunay. Isimpam ti bodega. Taiso ti silegyo iti motor mau. Ha? Aday tan tatang. Nagpasugnod matan ni nanang. Ay wenyo, no diyo kaya ti maturog iti bodega. Madlaw mat ngamin anaarte. Siguro, di na kayat dayjay ti agsikog. Di na pampanunutan na bumakutan. Day ta talaga ti rigat na mare. Narigat matpiman nga agpaiso tagsikaw. Anya anarigat. Kitain na. Adan talo nga anak ko. Isuda ki den nga da kwarta na ti awan anak na. Ay nawaw. Saan mat akas ka rin na ti aganak marilote? Ay, awan serbi ti kinabak nang da, no awan met anak da maripinang.
Anya tira aramidem dito'y paradaan, Bobot. Ay, agpasentro akma ng pinang. Si Kangay. Agpasentro akmat laang. Ay na wow, agidantan Ayun gayam, adaman sa lutsudak kan ka. Ano yarn? Talaga ka di nga awan anak daan Tim Rowena? Awan pay. Ay nawaw, nukasta. Pudno gayam tinaibaga ni Marilote kanya. Ano timbaga na? Ay aywanan ka no ni Antim Rowena ti Bagina. Ken aginarti ka no. Iso nga awan pa'y anak da ken uncle mo. Tadi na kayat ti agsikaw. Sapay bumakit ken lumakay dan. Biyangot man dahit ako marin. Nagsasao, kaslaan muna amin. Anyat kayat mo asawan? Ay nasaan na po duti pampanunutan dahit ta alote. Kinapudno na, kaya't ni Antiruan ang agsikog. Yung marigatan nga rod. Saan man nagpakalaing dahit ta atao? Masurunak man ako nakon. Anya nga binantay ko na mga ibagam kanya, bobot ka na kan. Ay, Jack, kumakayat nga ibaga kada kayo. Tama nga numasaktan kayo. Agam, makunkonsensya nga min. Anya day taya ka anakan, makapadanag kamat. Awan kano ti anak yo kani uncle, gapo ta aginarte ka kano. Di mo kano kaya ti agsikog. Anya? Baknang kayo kano, ngimawang pa'y anak yo kani uncle. Ay nawaw, biyangot mat no asino man tinangi baga iti day ta ka anakan. Dayjay man alote. Isu kano mo tinangi marmaritis kani manang pinang. Kat imbagamot ni manang pinang kanyak. Agpakalaing manday jay at tawa kunakon. Jak amo no apay apakibibiyangan na tibiyang ti sabali at tao. Di ka matagtagar bakit? Anyat pampanunutan. Madingaron tirik na iti inbaga ti kaanak kaklakay. Anyat imbaga ni bubot kun ka. Siya kano matipunterya dagiti marites lakay. Ay nawaw. Apay ka no? Aginarti ak kano. Jak kano kayat ti agsikog. Isu nga aging gaita ket awan pay anak talakay. Asino ti awanan bain anang ibaga iti kasta? Masaksakit anak lakay. Inaramid tamat amin ang kabailan ta. Kamno apay nga ta adyak mat agsikog. Ibagam nga raw no asino ti mangibagbaga. Saanen lakay. Ibagam, tanay jak magustuhan ti kasta lawlawaten na. Di na mo ti gusto mapaspasamak. Isuasaan man nga agpakalain day tao. Nakaluganak ni Bobot akaanak ni Doña Rowena idikalman, Marilote. O, ket? Sinaludsod ko, nupod no asaan akayat ni Doña Rowena ti agsikog, iso nga awan anak da. Amom, ti sungbat ti kaanakan na, Maray. Anya ngay. Marigatan ka numot nga agsikog ni Rowena. Patpat-patjamot maripinang. Kasano nupod numot piman ang marigatan. Ay na, rason dalaang dayta. Patpat-jamot si kapinang. Tay kunak nga rudan, aginarte. Di na lang kayat ti agsikog. Awan sirbe ti ado a kwarta no kasta ti maasawa. Saan ang nasaya at tikas niya ay amapan mo ibagbagalutay anak ka. Anya man ang tisaan anasayat nga ibagbagam di tananang. Nangagaw ti saritaan nyo iti gayam mo itay. Kadyak magustuhan tikas niya apa nagsasaw. Ay kapudno mat nanang. Awan ti serbi ti kinabak ng dano. Awan mat anak da. Di kagsawi tikas ta. Tadi mo amunuan niya tipod no. Biyangot ka man ngaminan ako na akong. Di bali at apudno mat ibagbagak nanang. Imbes aday ta makibibiyang tibiyag ti sabali at tao tar aramidam. Agsapul kakit day iti pagtrabahwam. Tapno adda maipakan mo kadagiti anak mau. Ni nanang mat. Day tangaw galim ti pakaisagsag makam tao si kalutay. Hay, iti kinaado ti mabalin ang masabat ko dito'y dalan. Oy,
Apay akas ta ti panagsasaom kanyak si kabubot. Ay, narinig mo pala? Awa matibasol ko kin ka, bakla. Nga madabasol mo ko ni Antik. Apay, nasaktan ka kadibat itiin bagak nga aginarte ni Antim Arwena iso nga awan anak da. Madlaw mat ngamin. Kita nga minti kawas na ket puro pang sexy. Talagamat a sexy ni Antik. Iso ama ibagay kan kuha na tikas jakawas. Ay, jak lang maawatan no apay nga agraman ti panagsikog na kat issue kan ka. Ay nabubot. Awan sirbi ti adwa kwartana no awan met anak da. Ay, saan ka di nga imbaga ni manang pinangkan ka amarigatan ni Ante Rowena nga agsikog? Ay, wow. Insensitive ka lang unay, mat. Rason yo laeng dayta. Agpakalaing kamanen. Ay, jak mo no apay apakibyangan nyo ti biyag ni Antik. Kat di na kayo mat-an-anuan. Anti, ada akmanen. O, agtimpla kalatan na iti kapim kaanakan. Ay, naliday kayo. Anyat na pasama. Ay, nagado nga ron ama pampanunot ko kaanakan. No saan siguro asyak tinasawa ni Uncle Bo. Amangan no saan nga agparikot ita. Ay na, di mo pa basulon ti bagim, Anti. Ay, no maminsan. Jak malapdaan ti panagtitad dagiti luwag. Tunggal makangaga kiti panangidadanas ti sabali at tao. Gapula ang tawan pa'y anak mi ni Uncle mo. Ay na, di ka agsaon. Awan magbasol yun. Biyangot lang amin dagita at tao. Di daan mo, tirigat ang mapaspasaran nyo ko ni Uncle. Tapno lang maadaan kayo kumaiti anak. Ay, unay. Ay na, basta. Di kayo paapektaran, Auntie. Diyak nga ron malapdaan ka nakan. Urayan niya ti aramidag. Masaktanak matlata. Adaman sa lunsudokin ka, bubot. Anya day si Uncle? Sino tinangin bagang aginarti ni Antem Arwena? Isong awan pa'y anak mi. Apay, Uncle? Kaya't kula mo ano asino day tang agpakalaing at biyangot launay. Di na panunuton ti epekto dagiti bagbagana. Ay nawan nga rod. Nakasaritak ni Auntie Itay. Kat, ay na, madlaw analiday. Isong ay bagam kanyak no asino day tang agin lalaing. Nilote, Uncle. Ay nawaw. Nagturo din day tao. Anya kay tiramay nyo. Mapanang iti ayan na, takasarita. Ay, mabit lang, Uncle. Di ka agdardara sudos, Nay, si kamot gayam, Gerald. Anya ti masapul mo. Ada ka din ni Lote, nanapulina. Aday ti kusina baraw. Ada ka di masapul mo kan kuana. O nana, ada ko man napatag pagsaritaan mi. Mala, umunag ka. Ay, saanin? Urayak la dito'y ruharan, nana. Mabit lang nga raw tayo, bakbay. Pudno ka di tinadamag kung ay marmarites mo kanong ti asawa, Lote. Ay, kwa? Di na ululbudan. Sika tinagapuan ti agwarwaras adamag. May papan kada kami iti asawa. Sana ya. Ha? Di mo amuno anya tirigat a pagdaldalanan mi iti asawa. Iso ang mabaling ka di. Di ka una agpakalaing, what? Ay, nawaw. Kanayon mo nga ibaga nga awan ti serbi ti kinabak nang mi no awan mat anak mi. Ang di mo mat nga rod maitad amin akasapulan dagiti anak mo. Amom, iti na minsan, inlugan ko ida, tanalabsak ida iti dalan. Awan ka no ti inted mo apagplete da. Ha? Di mo una iti agsaw iti dakas maipapan iti padam a tao. Tauray siga, ado ti pagkurkurangam. Kirmesa, sardangan na kami iti asawa. Tanusan, amangan no idarom ka. Nasalaw ko nila kay ni Doña Rowena di tadalan, Marilote. Dito'y balayo ka day, tinagapan na. Wan. Anya nga'y timay na imbaga. Ay, nakumapay nga. Imay naksinermunan Ay nawaw, nadamag nan samot dagiti imarmaritis mo, Maray.
Siya pay lang mat yung may nabutbut ngan. Pay balod na no saan ko idasar dengan mare. Day takit din, Mare. Husto nga minun. Dayjay lang ti makagapaw. Umanay ayamat dayjay pa kay balbaludak mo. Paninirang puri piman day tangar aramidam, Mare. Sa maysa, adda kwartada. Kabailan da ka apay balod. Awan laban mo no bilang lang. Iso ano syakti si ka. Agsardeng kan, Marilote. Nangagaw, tibilin ti kumarim anipinangkan ka. Lote anak ka. Husto, tinaibaganakan ka. Ay nananang. Jack ammo. No anya ti madi anay sa usawang ko may papan ka ni Rowena. Kontrolong tangiwat mo. Tadi mo amaw no anya ti epekto dagiti dakas sa balikas mo. Iti padam atao, anak ko. Ay nananang. Saan da masaktan no saan apod no? May salaang ti may bagakan ka, Lutay. Agbalbaliw ka. Kano pa ibalod da ka dagiti tao apaspasaktam. Awan ti laban mo, tad ebidensyada. Ibagbagak laang matipod no, nanang. Ay, talaga asaan ka makaaw-awat. Kaya't ni Doña Rowena tagsikaw nga marigatan ka nung araw. Apay aya, adi mo maawatan dayta. Naimbagan ka. Tauray nagduduma ang lalaki tinakarelasyon mo. Nagsikog kalata. Na, personal mat daytan, nanang. Oh, makitam dayta. No si ka nga iti pangibagan dayti kasta. Maday tirik nam. Kasta matla ang tirik na. Dagiti tattao apan padaksam anak kaw. Ada ka din ni Antim Ijabalay da, bubot. Ay, napanda nagpa-check up ko ni Uncle. Apay. Kaya't ko kumaama kasarita. Anya pala't pagsaritaan nyo. Pangasim Di mo dadailan ti aldaw ni Auntie. Ay, saan mat? Kaya't ko lang mati dumawat iti pamakawan na. Anya? Kaya't mo ti dumawat iti pamakawan ni Auntie? Ay, wan ko maa. Lumapakawan nakpay Inton malamdang agawid. Kitam lang Tamang ano mailawan ka manan nga agsaw iti nagsasakit abalikas kan kwa na. Ay, wan. Nakaamiris akong itibidot ko. Anya ti arabidam dito'y balay loti. Kumusta nga iti check up mo, Madam Rowena? Anya kumatibibiyang mo. Adto'y ti resulta ti check up ko ita. Panag ko na katnaskan nga ipakita tapno mapnag ka. Oh, adto'y ti agas atom tumarag. Ha? Basta tapno manayunan ti ammom. Tapno di mo ibagbaga nga ginarteak. Nasaya at ba't lang nga imay ka tapno maamuam ti pudno. Ay, kwa, pasensya kan Madam Rowena. Amo ka nagkamali Diyak mat amo akas to'y gayam ti pagdaldalanam. Dayta nga rod ti parikot kada kayo amarites. Biagot, kan nalaing kay launay amang padaakas iti padayo ataw. Ay, seryoso Madam Rowena. Seryoso adumaw dawat iti pamakawan ken ka. Sapay la kumata mapakawan nak. Karek, saan kun nga ulitan tinaramid ko? Rumbang laan. Kano ulitan pa'y pagbaludan ton ti pagturungam. Di mo amo no anya ti epekto ti dakas asa kanya, Kloti. Kumusta nga ay Lutay? Nakasaritam ka din ni Rowena. Wen nanang, Apay nga raw analiday ka nagaway. saan nakmata na mapakawan nanang? Nasaktan siguro kadagiti balikas mo. Mbay ampay tapno agbaaw. Nakitak ti resulta ti check up na nanang. Agraman ti agas atum tumaran na. Siya pa yung ti maasyan kan kwa na nanang. Kunak tumangamin kan ka. Sardengam ti mangidadanas iti padam atao.
Tadi mo amo no anya ti problema apag daldalanan da. Dayta ti kamalik nanang. Agbalin ko man nga adal dayta ken kalote anak ko. Pilyum ti agbalin anasaya at atao. Ay, nawaw! Panangidadanas iti padam a tao ket sardengam. Tadi mo matammo, tirigat nga inda mapaspasaran. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.